Lengba ka assist na goalkeeper jong ke Real Madrid. Khyrwit Hatrick Valverde. Daka basuk pelim ke Real Madrid iaka Manchester City. Wat lada Khlem dadon ukilian Mbappe. Bat kiwe pat kirang ileka jong ke Real Madrid. Daka basuk job ke PSG iaka Chelsea. Bat pelim ke Bode Glims iaka Sporting. Kutno ke Arsenal haka jingi khai. Persya iaka Leverkusen. Tehoit perlok haka jingi kun round 16 haka First League jong ke Champions League. Hapdeng ke Real Madrid Persya iaka Manchester City. Ke Real Madrid kalala aban kuri ke 6 job daka basuk iaka Manchester City. Wat lada Khlem dadon ukilian Mbappe bat kiwe. Kala aban job lengba lain not cool iaka Man City. Bat ia kita gigol yok ban tep tang da Valverde. Haka bau la khyrwit sendan da ka Hatrick. Ka wei ka assist na goalkeeper. Na Vinicius ka wei bat na Ibrahim ka wei. Ka badang day ka first Hatrick na ka banta Valverde. Haka karir ka jung Bat shot kemen ukilan Mbappe na ka banta u kapten jung Miss Vinicius Junior. Ia ke penalti haka ni ka jingile kai. Kadba ka PSG ru kalala aban pelim da ka basuk ia ka Chelsea lengba san la arkul kibali aban tep nangkong da ubar ko la ka wei udembele ka wei witin ha ka wei artelina kuaras kelia bat ka wei ka assist yep teng nam job ka Bode Glims da ka bala aban pelim laila not cool ia ka Sporting bat kutno ka Arsenal ha ka jingi khai Persya ia ka Leverkusen lengba wei lo wei cool